Akashbani Imphal Thokchari Paugi Saktam Saktam Basida Next Generation GST Reforms ki kanaba miyam da phanganaba Taxation Department ki khongthang Nation First at 75 campaign amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ki sama kuntaruk suba pungningi wa Man Ki Baat Leibag asida handakta nauna sanaba haukraba Next Generation GST Reforms ki kanaba mapung phana miyam da phanganaba Raizya ki Taxation Department amasung DIPR na Imphal ki maruiba kaithel singda wholesaler sing dukandar sing amasung porchai leiriba miyam bu mamut tana khanganaba ki khongjang sathari Anuba GST asina Manipur gumba lamdam asida leiriba miyam da su chauna kanaba pirigani hairi Hiramasi ki matangda Akashbani Imphal ki ipau kangbuga akhanana unabada Manipur University ki Economics Department ki Professor Singlen Maisnam na hai Anuba GST asina mapung phana sanaraglaba matung lagliba November tha phawbadadi miyamna hena khangbuga loinana hena kanaba lawba ngamlagani mahakna hai Manipur da anuba GST ki koi reform lak pasina kanaba pibadi ore mapung phana kanaba simadi mapung phana GST si chanaraba November tha gumdagi di ajana khangani na khali adubu hojimaki di ahan ba horpo oina yamna demand wang leiba koi problem sing samna haibda koi electronics ki item sing aduga magi e-commerce ki sidadi ai demand si hojisai hengal hena lawi aduga loinana hojik si koi festive season oiba maramna su masi demand si hanedi ki sudum lebani adu handak GST ki rate si masi slab ani da handagrabani na koi ki Manipur da yahanan ba mamisi yamna organize oiba koi sector sida khari hena koi demand leriba sum basidadi yamna thuna masigi kana basi koi ki phangbasi horiana khanjai adu chap chana mapung phana madugi kana badumadi October tha gi matung haijaba tare November tha swaidagidi ajana masi khangmu ngamni Nation First at 75 campaign ki sarukam oina Green Education Program at School haiba thoramama Raizya ki Directorate of Environment and Climate Change na sinduna Imphal East ki Porompata leiba Directorate asigi office ta ngarang pangthokhi Thorumatuda saruk yakiba Directorate asigi Director Taurangbam Brajakumar na hai Malem gi oina kaitharagliba mahausa gi khal asi lepa leitana honarabasu ngasi phawbuda kanmangamdana lagli Khal asi kananabagi damak miyamna mapung oina ahal oirabasingna haurikliba mahiroi-singda takpi tambiba amadi masigi daite asi sinarambagi tangai fadaba lei mahangna hai Kayuda kon target orin school college da khodimak sumba apaba anob education por pipe je magi institutional area di hauragadi mana showcase mori kana prajana tamra kana local tamjan ko adra institutional areas da lai mahi tamhumni mahi tamhumsa madu jam tammi madu yam takpi haragadi apne oigare kan Learn another labor, Sadison lesson to man a Kana Kanda, man my community to select and my family cell can expand already. Yamna Apabama or Yam Sauna, Paxana, a one education people and good I work on Kandarukan. A hand big with the Department of Conservancy, School Dramas, the plastic bottle bank, Yohanjaragani School Kudimakta. Must she come to Machina Gay demonstration of Jagani, demonstration to Oregon, but you do Pasana, applies the winner about a quick school in the Suai Sasarke. School sinda plastic pen tabuga mari lene na pena bijak deba plastic bottle bag se person use tokna begi ojasun training tobiu sate tapiu bottle tugi makhom lokthog squeeze tobiraga makhom dilo thadabiba aduga matam chana madugo pena mu lokthogbiba Pradhan Mantri Narendra Modi ki sama kuntaruk suba pungningi wa Man Ki Baat Akashbani ki thongda ngasi santokre Pradhan Mantri ki pungningi wa asagi matangda Sangai Express Manipuri edition ki editor Khogendra Khomdramna asumna phongdokli Mahoksagum Prime Minister Narendra Modi na maki pungningi wa role sam kutrukso episode All India Radio ki khuthangda miyam da thamkhre handaki episode asida Prime Minister tongan ba pham mayam thamkhre basu lak liba October ani da pangthokadaba Gandhi Jayanti amadi Mahatma Gandhi ji ki liching makha da leba asida ningtamba phangnana bi ho maribak nungsibi wakhlon pokna ba Swadeshi movement nga mari na ba pham sing thamkhe leba asina ningtamba phangdri maribak nungsibi wakhlon sagat pada achobu thodang lokhiba Swadeshi movement ningsingladuna movement asigi luchingba Mahatma Gandhi ki mapung mid October ni da miyamna pungning da chawthokpaga loinana khadi ki polam amamtang leisi haiba wafam Prime Minister na maki pungning waro da thamki
लेबाक असिदा साजबा अमदि पुथोकचबा पोलम लेबाक असि मियामना सिनाबा हाइबसे लेबाक असिबु चाखुनबा होनबगे सौबा थौदांग अमनि खोंथांग अमनि अमदि मसिना मरेबाक नुसिबगी वखलो हेना पोनगनी अमदि चसरगनी हाइबसे लेबाक असिगी लुसिंग मसिंगना हन्ना हाइदुना लाक्लबा वाफमनि लेबाक असिबु नुसिबा अमदि लेबाक असि पोलम सिनाबगी वाफम लाक्पदा ख्वाइदगी हेना मरु ओइबदी खादिगी पोलम अमम तो ओइरबसु लेइदुना सिनाबसिनी हेना प्राइम मिनिस्टर न फोंदोकी खादी की पोलोंगी मथक्ता लेबाक असिगी हेलुम अमदि हैंडीक्राफ्ट की पोलम सिंग निथिना पुथोकपा अमदि सिनाबा हाइबसिसु यामना तंगाई फदबनी हाइकी प्राइम मिनिस्टर न लेबाक असिदा खादी अमदि हेलुम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की मनमदा थबक तोरिबा तोगान तोगान बमियोइ सिंगी वाफम सिंगसु थंखी प्राइम मिनिस्टर मागी पुनंगी वारोलदा हाइखिबगुम लेबाक असिना निंग तंबा फंगला मतुंगदा खादी सिनाबगी चांग हाइनिंगाइ लेतना हंतकी अदुमोइनमक हौखिबा सही 13 रोम असिदा खादीगी पोलम सिंग सिनाबगी चांग हाइनिंगाइ लेतना हेंगलाले हाइना प्राइम मिनिस्टर नुंगाइबा फोंदोकी इरम लमदमदा साजबा अमदि थोकचबा पोलम सिंग सिनाबा हाइबसे इरमदमगी सेंदोंगी फिल्म फगरनबा अमदि चाखोरमदा सौ थोदांग लवी हाइबसे लोइना वाना खंगनरबसु मणिपुरदा हौखिबा मतम खरसिददी इरमगी इयोंग फी अमदि अतै हेलुम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की पोलम सिंग सजनबा अमदि पुथोकबगी चांग याम हंथरकिबासि मक्ति लाइबक थीबनी मियोइ खरना कन्न होनबा लेरबसु मणिपुरी कैथेल सिंगदी इरमदा साजबा फिरोल सिंगी महत्ता अतोप मफमदगी पुसिलक पोलम सिंगना खुदुम चांचिलपगम तौरी स्वदेशीगी वकलोन अमदि वोकल फॉर लोकल हाइबसिदा मियाना माय ओनसिंदुना इरमगी पोलम सिंग सिनना सखरहनसी हाइबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थमखिबा वाफम मसे यामना पुनिंग चिंगसिनिंगाइ ओइ इंडिया की निंग तंबा फंगनबगी हौदा अचौब थौदांग लौखिबा लोइनना थवाइ फाव कटखिबा अमर शहीद भगत सिंह हबु प्राइम मिनिस्टर ना मागी ngasi पुनिंग वारोला इकाइ खुमनाबा उतखि भगत सिंहगी वाखलोन अमदि थबकना लेबाक असि नाहारो सुंगदा अचौब इथिल पिदुना लाखि अमदि हौजिसु पीरे हाइबा वाफम प्राइम मिनिस्टर ना थमखि महाकपु ब्रिटिश गवर्नमेंट फारगा हात किद्रिंगगी ममांगदा फारसी तौगी महुत्ता प्रिजनर ऑफ वार हाइबदि लानगी बंदी अमा ओइना लौदुना नोंगैना कापतुना हातपियु हाइबा से फावबा भगत सिंहना इखिबा यु वाफम प्राइम मिनिस्टर निंगसंखि महाक्ति मियामना मायोकनरिबा अवाबसिंग असे निथिना खंखिबा मियामना वाबा उरगा नुंगाइबा ngамदबा अवाबसिंग अदु सरुक यौसनबा लेबा असिगी मसक लाइबा लुसिंगमनी हाइना प्राइम मिनिस्टर सिंगथाखि लेबा असिगी मनुंगदा पांगथोइबा तोंगा तोंगा फेस्टिवल सिंगी मनुंगदा सत फेस्टिवल हाइबसे यामना मरु ओइबा अमदि यामा सावा फेस्टिवल नि हाइना प्राइम मिनिस्टर फोंदोखि फेस्टिवल असे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट चनबा इंडिया गवर्नमेंट कन्न होनरी हाइबा वाफम थमखि अमदि फेस्टिवल असे मदुदा हाइबा लिस्ट असे चलको मतमददी सखेना कोना पांगथोगनी हाइना फोंदोखि प्राइम मिनिस्टर ना पनखिबा वाफम सिंगी मनु मरु ओइबा अमना अखोई इंडिया की नुपी ओइबिसिंगना नहा ओइबा नुपीसिंगना तोंगान तोंगान फील्ड सानबगी खंगदे डिफेंस नि खंगदे एडवेंचर नि खंगदे मसिदा अचौब थौदांग लरुपि वाफम थमखि प्राइम मिनिस्टर ना था निपालोम समुद्रदा लेदुना पृथ्वीगी समुद्र पुनमक कोइना चलुबा मसक नाइबा नुपी अनिगा सानबा वारी मखोई एक्सपीरियंस मियाम तानखि लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना अमदि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाना हौखिबा सही 2024 की अक्टोबर 2 दा गोवादगी इंडिया थादोखरगा पृथ्वीगी सिनथुना समुद्रदा कोइचत चलोर मतुंगदा चलिबा सही असिगी मे 19 दा हलखिबनी मखोइगी थौनालिंग जेन मखोइगी होनबा खांगकनबा अदु प्राइम मिनिस्टर थगपुनेना मखोइना थेंगरखिबा मयाम अदो मियामदा तहनखि हंदकी सहीगी विजयादशमी दी समना आरएसएस हारगा खंगनबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघगी सही चाम सुरक्पा निमित ओइबना अखन्नबा निमित ओइरगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर फोंदोखि आरएसएस ना सही चाम चुपना मसागी ओइजबा थीदना लेबाक असिगिदमक थोकदौदुना लाखिबा अवाबा फिल्मसिंग थेंगनरबसु मायोकनदुना मांगलम चांसिलखिबा मियांगी पुनिंग चिंगसनबा ngamba सही चामगी सांगलमी लाखिबगिदमकता आरएसएस की प्रचारक अमसु ओइरमखिबा प्राइम मिनिस्टर ना नुंगाइबा फोंदोखि हौखिबा सही 1945 की विजयादशमी निमित्ता केशव बलिराम हेडगेवारना लेबाक असिबु इंटेलेक्चुअल स्लेवरी दिग्निंग तमना पानमदा आरएसएस लिंखतखिबनी लेबाक के वखलोन असिना मांग थमलगा थबक लुखतना लाखिबा आरएसएस के वॉलंटियर बसु प्राइम मिनिस्टर थागतखि मथांग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की पाउ कांगबुने पुथोकपा सयोल की पाउ की सक्तम लोइजरे खोमजिनबा मुसुंग पुथोकपा थोकसोम जोगेंद्रजीत तेंगबांगबा थोकसोम बारुन लिजखिबा माइबम दिजमनी।